Ako se razbije ogledalo, to znači 7 godina nesreće. Kada vidim buamaru koja je crvena, to znači da će ti biti sreća, ali ako je buamara žuta, to je već nesreća. I kad ti se štuca, to isto znači da netko misli na tebe. Kad vidiš dimnjačara pa se hvatiš za gumb, nekako ti bolje se osjećaš kad se desila ta zgoda. Da si baš sreo dimnjačara pa misliš, desit će ti se nešto lijepo. Kad se dijete narodi, žena, kad ima menstruaciju, ne smije ići u posjetu da pogleda, jer onda bi se dobile neke prišlići, neke osjeplje na dijete. Kad sam bila mala, imala sam crvenu narkovicu i ja mislim da mi je to nešto značilo. Da ne bi bila bolesna i da mi neko ne stavlja urok. Dijete dok ima stolicu, on je po zeleninu i onda kažemo da je to mrak. I onda ga, kaj znam, neke grčeve ima i onda stavimo to na vrata i ujutro, to na večer se stavi, a ujutro se zemete ta pelena i zamotamo ga to pelenu. I samo uzmemo vodu i sapun i samo trljamo na leđa. Onda nam izađu trnji iz leđa i to moramo još da sav trn dođe iz leđa vani. To nije ništa strašno, to nije pravo trnje. Samo to je kod nas nam je to kao da izađe sav bol i bolesti od njega. Što se tiče tih uroka djece, kao što su rekli, tih vezica, ja u tome nikad nisam vjerovala. Normalno, ako mi se dijete razboljelo, obratila sam se liječniku, nisam ja išla tu negdje u naselju ili neke starce zamoliti kad budu vidjeli da li je to urok ili nešto slično. Ako ide po vodu, ne smije se okrenuti nazad. Ravno do pumpe i pumpa vodu ravno do mene. Idem do peći, uzmem tu posudu s vodom i stavim da žarim vodu. Ako cvili dok ja bacam u vodu, znači jesi ga morčila. A ako ne cvili, onda ništa, nisi ga. Uzmem to dete, moram ga s tom vodom brisat ili križ na čelonu, ruke mu moram malo smočit i na prsa. I malo kap ili 2 kapi u usta mu stavim. Onda, onaj ko mi je donesel tu vodu, mora natrag tu vodu uzeti. Idem van, pes ili mačka, bilo šta da nađem, sipam mu na glavu. Kak se ono stepe, tak ono ide dole u to dete. Jedan dan prije navečer morala sam zaklati unutra, znači unutra u kući, na vratima kokoš i krv je morala sve teći na pragu kuće i tako smo je ostavili kroz noć. Znači cijelu noć do jutra. Ujutro smo je lijepo uzeli, počistili i tako smo bili spremni useliti se u novu kuću. Razlog zbog te kuće, zašto to moramo, to je kao jedan primjer isto kao svećenik kad dođe za 3 kralja, ono, kad to se blagoslovi, to je kao jedan blagoslov u kući. Ako neko dođe u vaše naselje romsko i nema nikakvih točaka dodirnih životnih sa Romima, prvo će vjerojatno tražiti, ako postoji gatara u selu, zanimate koliko god, možda čak i ne vjeruješ u to da će se to doista desiti, zanimate, možda ipak ima nešto u tome. Volite. Do smrti uvijek si mu vjerna. Znači da te voli. A ti kao ljubavnica i on tvoj. Vidi, hoćete neke pokloniti neki dar i da proslavite neke. Pogrebni običaj kod Roma su mi jako zanimljivi. Ta jedna energija se desi, to suosjećanje s gubitkom obitelji,
znači podnosi cijela zajednica. I recimo, zanimljivo je da ga oni nastoje namiriti, se to kaže, da svako ko mu je nekako dužan na određeni način ili usluge ili nešto, žele to razriješiti s njim još kad je u kući, recimo, još kad je malte ne živ. Do dan danas je to pri nas tak, kaj ga oblećemo. Ali vuro kaj bi imel na ruku ili kaj bi sipele imel, to ne. To se ne sme, kaj ne bo doma slučajno došlo. Znate zašto meni dolaze? Bila je jedna starica, to je baka od ove. Rekli su nek kupim kilu soli i nek to sve mećemo okoli hiže, te soli. Da više onda se ne bo vraćali doma. I znali smo onda z kanta od vode, vedra, kaj smo vodo. Zalejali dok je... Dok ne bi bil na drugim svetu žedan. Da. Oni imaju dosta razvijen kult predaka u smislu, na primjer, da duše umrlih, odnosno onih koji su bili bliski s njima, još uvijek žive, još uvijek i dolaze, još uvijek ošalju određene znakove, a to je dosta plodno tlo za razvoj praznovjere. Kao da mi je sad pred očima, mogu reći, ja sam njega vidjela, tog muškarca, po leđama sam ga, ali u lici nisam ga vidjela. I mama je rekla, gledaj, vli, nemoj se bojati, vli. Neće on tebi ništa, vli, napraviti. To su jako ljudi vjerovali u tome. Onda su znali reći, vidiš, to je tvoj tata, vli, tvoj tata te čuva, vli, od svega te čuva, nemoj se bojati, vli. Pa čujte, unazad 30 godina je to daleko su naše Rome u nešto vjerovali, ali mic po mic, malo po malo, sve to ide u zaborav. Pa ja vjerujem u ono što se desi. A ono kaj mi se priča, kaj je to bilo ne znam koliko godina prije ili poslije, ja u tome baš ne vjerujem. Vjerujem ono što će biti sutra ili što je i danas.